Nisyak man bilang tikas mo damagen sikat inak ar-ara paapen. Nisyak dito'y awang pagdanagam kasan serita daytoy ladawam. Ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko. Nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas. Naginad ti oras nga aglabas kaput karayo adi maipapas. Alawen adan anus sa biyag ko idayal mo dayta telepono. Ramtayan ta ti segaken sugno tasiksikalat ingay ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya. Daday tatimek mo numangega umanayen dun mo aliw-liwag. Daydi intugot ko sa pata inikuta awan ti mulit na ti puso no gayam maulila at adamet iliw na kenseg ka. Nagrigaten long distance nga ayak itden na Iiliw ken panas. Naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Ramtayan da ti segaken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Nagrigaten long distance nga ayat itden na ti iliw ken panas. Naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Ramtayan ta ti segaken sugno